Om Swastiastu, semeton Neto Bali, Sapuna Pigatera, Raina Mangkin, Dumugi, semeton sarang sami, statek enak rayuran rahajeng maka sami. Nah, sani mangkin puniki, yang berbagi tips, nganinin indik, belajar, tata cara belajar, nembangan, pupuh, sinom dasar. Nggih, yan sekali titiang, sekali sampun titiang share yang video-video sebelumnya, yang tata cara ring nembangan pupuh. Napi wastanipun pangkur dasar pateh ring sajeroning melajah pupuh sinom talar kedagingin dumun coretan nyane mangda dangan antuk melajahin ring dije patutnya iraga ngicenin wewiletan kinten nggih. Nah duaning puniki napi wastanipun kantun pepelajahan menas lugra pengampura ping banget talar pepradi puniki wenten keiwangan inggih. Kawitin titiang yen janing sayang ring raga nah Monika dumun baris keping kalih anake malu terus naik. Nah, punika nggih. Nggih. Baris keping 3. Wantah keto terlalu panjang nih kan. Wantah keto. Nah, punika sesulurnya baris keping 4 decening iwang minahen iwang minahen baris keping 5 anak ketan bina yukti baris keping 6 sayange tanya sayange ring raga patuh ring raga patuh. Nah seginten nggih sami mangan tebang raga yen jang tiang diki coba demun nggih sami mangan tebang nika nggih yang patut nggih menya duaning bangde patut guru napi wastanipun nggih guru napi wasane ngonek sastranya onek-onekannya sami mangan sampura sami mangan tebang raga masuk ngopenin ure
sida durung lantur manggo karaharjan. Punika ijan titiang nganinin indik tembang wewiletan sane pendek-pendek nawi wenten sane panjang mewah untuk kentannya nih motongnya nih nah selagura pangapura nggih. Yen ketembangan yen sampun jangkap antuk mari jebos sampun napi wastanipun boleh punika ring wewilatan punika wau malih ke napi wastanipun ketembangan sane becik kinten nggih. Yen janing sayang ring raga iwau yen janing sayang ring raga ping kalih anake malu ras nain wantah keto sasulurnya da cening iwang minahin anak ketan binayukti sayange ring raga padu sami ngantebang raga masuk ngopenin sida durung lantur manggo karaharjan. Nah nika sane presida katurang titiang rainane mangkin Pepradi Winten Keuangan titiang Mas Lugra pengampura pembanget majang ring semeton sarang sami elingan puniki dagingin dumun ring sajeroning melajah pupuh sinom. Nah puniki nggih ya. Kalau yening durung cacep antuk nembangan woyolatan kadiasa punika dados semeton pendek-pendekin dumun kuangin dumun legang suaranya nih mangde cacep antuk melajahin pupuh sinomi puniki. Yen cening sayang ring raga anake malu
tresnain wantah keto ampura wantah keto sasulurnya dacening iwang minahen anak ketan bina yukti sayange ring raga patuh sami mangantebang raga masuk ngopenin urip sida durus lantur manguh karaharjan. Sapunika nggih semeton Etno Bali sareng sami matur suksema. Sampunang lali like, comment, share lan subscribe channel Etno Bali. Nunas lugra titiang mewanti-wanti niki beb radio wenten keuangan. Rahayu sareng sami Om Santi 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 Om.